Mizoram kong chukchho na le sing se takatlan turbik ni om takadwan. We will have boxi lo mahindra bolero chu mana motor sa du than tur eng tiklai pole thei turin ready stock om renge. Vehicle loan pol sam takin huna kan buai pui sak theng hal buke. Mizo Official Channel thlir tu le ngai thatu zong ta chi bai vek ule tuntu ma chuan Tunlai Mizoram video viral na satak le lar tak Mizo mi papahni ten rui hlo anti awanga zombie drugs ti thin te om danang maya kholaya anom dan chungchang te he thilan chui atanga thilin thup an hmuhchhuah te kanom puang dona chu mai ba ka US lar tak Fentanyl zombie drugs anti mai mihring nun na ta na hlauhawm tak ati thin te chu kum khat atanga kum ni bak an dam pui lo nia an soi chanchin te kanon puang don bok ani ama sain tunlai video lar tak mang hian bulian tran te ang ka liam ta mai khan mizo thalai mi pa pahni te chuan dam doi ni nge yarin an ruya an rui dan le an chevel chu US ram mai ni lo khovelina boi pui me zombie drugs hlauhawm takti thin te om danang chia anom wangin mitam tak chuan makti in social media hranga a video viral na sahleya than khat chu US ramina boipui em zombie drugs hian Mizoram arun tran time ni anti in an chiai man hialani chu vele sarkar lam thu nei tu chu che chuak ngal in social media lar tak mi papani te hi komzuin thuan zot fi ta chuta an thil hmuhchhuah press release hi ian chiar chuak te ang Mizo press release engineer larin oman rui hlo do na kan zawai tran ruala ngai thu asoi excise and narcotics minister engineer larin oman apisa mineko a thu cha soin rui hlo do na ko nga zoram mi puite kan tran ruala ngai tak zet thu asoi engineer larin oma chuan tun naya zombie drugs fentanyl le tunlai rui hlo new psychoactive substance NPS khothlangram tenan boipui thinin Mizoram lo lut to nia soile Mizo thalai te jinga amang sualanom nia soi chu excise and narcotics department chuan rang taka chuin azir chiang ngal ti soin he thu thang hi adik lo ani ti niruk thali sang ni som ni pathum ninga ni khan fin fi ngalani atia tun naya social media video clip pakhata mi panhi lo lang ten fentanyl an rui nia ngai thei tura soyong chu zir chiangin an mani ngai po koman nia anni chuan he dam doi fentanyl hi a ming pon la riat ngai lo thu le a hmu pon la hmu ngai lo thu an soya he mini video lak anni ni hian heroin le drugs dam chithum tual chunga hmu mai thei cho polin an rui ti an soi minister chuan social welfare and tribal affairs department government of Mizoram hnuaya rui lo le kai hnoi chungchang malak na soitelin MSD and RB hi state level coordinating agency SLCA tan Ministry of Social Justice and Empowerment Government of India na thlan thu te zirna in le thok tu te apo zirtir na in pe thleng tho ho ni thu soyania the addiction center som pakhata April sang ni som ni pani atanga March sang ni som ni pathum chung hian mi sang khat paruk en kolan nia counseling voi sing khat sang ruk zakwa som ni pe kan nia kan thalai duam tak ten rui lo wang hian mual min liam sana tam tak ram tui lei lo en kol ngai nan om reng boka heng te wang hian rui lo la te velo te ven himna tan Mizoram Defense and Rehabilitation Board MSD and RB Social Welfare and Tribal Affairs Department nen no pangte an kum mila zirtir tur modules on prevention of drugs use buat sain diet lecturer somni palizu training pek to anni atia diet lecturer te hian district hranga high school le higher secondary school a zirtir tu mi
zan hi somli panga ten hen a zirtir na pe chhawng le to in heng te hian an mahni school thewa zirtir na an kalpui me katia hemi rual hian kum som atanga som pasar in kar no pangte ruihlo chungchanga zirchian na drugs and children survey in Mizoram sang ni somni pani nei ani thu a soi boka ruihlo dona tan committee lawm to sa chu chief minister puzoram thanga malak na in thar thole ania he ruihlo do committee in chakzo ka malak theinan chief minister finance minister ni bok chuan cheng vai bel se thum man bin phal saka tuna poisa hi sangsun to ani ati bok he committee hian supply reduction demand reduction le harm reduction chakzo ka kalpui tumin Mizoram puma malak mek ti soin district tina deputy commissioner chairman an hnuaya district level task force tin ania ani kaltlang hian district le village levela ruihlo do na konga ma chak taka lak tumani thu soya sarkar department sang le tlomngai pol sang home department excise and narcotics department social welfare and tribal affairs department health and family welfare department central YLA MTP le M6 te antel ti minister hian a soyani engineer larin oma chuan Mizoram mi puiten ruihlo do na konga mitle bank kan chitlang zel chu thil lawm takani atia ruihlo do na konga thatho tu te tha ti chaka atulna pi anga troi om zel turin Mizoram mi puite cha thar le a chuti rualin thilani na takre chiang masalo mi puiti chi ai theizonga thu the dar mai lo tur le azir chiang theitu le mala theitu te hria tir masazel turin mi puite ngen bukani te in press statement an siamani ole tuna chuan press statement atalan fentanyl zombie drugs anti mai hi enge ania engtiang taka hlauhawm le tri bai om nge ni ti te film khurangai zia te i han soile te ang fentanyl zombie drugs ti hriat lar hi tuna hian US ram chung mai ni lo khovel ngai tu na ti boi tu ani mek zel chu ani hi fentanyl drugs hi engwanga zombie drugs ti soitel kher thin nge kan ni kan ti chuan fentanyl rui tam tak chu zombie santi mai mithi ruang kal ang te akalin tharang film changtu te ang mai nan om thei ani chu wangin hetianga fentanyl rui ho soina tong kam pakhat chu zombies drugs ti ani ta ani a ran pa takin zombies drugs a om ti nai ro ani lova a then chu an kun ngoya hetian om chan chu dam doi lo om takhan an thluak a khoi boya an cher to tola an vun na e chi ta wangin an ke te chu a khuar do ka pan chin bomin alung na sa thei hle ani heng drugs ti thin te hi chan chu awat an ni lo chuan arei bera kum khatatanga kum ni vel bak an dam ngai lo ni in an soibok ni e uin mi se chuan ani phung ani a thil makani ran lo mi hringin uye se chut chinai ro chuan mi hring chu a let der to in savom bom an tia khung bo tla ka lo ni to thin ru tliak na chhong na tha proxivan mum eya dol chi chumi na thi zen zama a chiulu chut china chuan a thluak a chiang to lova aril ru a fim to lovin a hle to tina ani ran saka mut na dam doi le hliam pui tur en kol na na man thin mi hringin chemical atanga siam chop na chhok na lo eya lo rui che chu thila thlak top khok rap thlak tri bai om le ahun lova thi thutna odi thlen thei tu ania chu tu na rui hlo tak zombie drugs anti hiani ta ani soitong khan vun te po pan chianga e ko dek duk thei kutin rong te po ti duk chur thei ani anti nge ani chu tiang khopa thil hlawm ani wang chuan mi thiam te chuan fentanyl hi eya in turani lova khoi hlek turani lo anti ani rui hlo dang zong a in mi hring taksa soi sarap thlak thei zoka a hlo om tin an tlang au mek zel ani American zai thiam le lar tak mai rappers kolio kumsomnga pakua aming tak artist Leon Ivy Jr. po a manager Jores Posi chuan karkal tani ngani khan Los Angeles County Coroner's Office fentanyl rui hlo wanga thi ODT khover hriata aron puang chiang ta nge ani athi pui then khata meizial zuk na satawanga asma aveite po antitela heroin le methamphetamine khe puamba ka fentanyl ati polwang ni nan soibok rapper kolio hi September ni somni pariat sang ni somni pania Los Angeles California state a thien teina athi ani fentanyl hi doctor te chuan na chhok na
abikin zaipui tok te tan an chaw dam doi ania chu tiang ni lo ruinan an man le an thi puina ber chu dan lova siam chua le rui hlo dang heroin cocaine mettenena an chaw pol wang ani an tia fentanyl rui hlo ti to tam takin enge ti hrelvin an leya dan lova rui hlo zuar tu ten damdoi dang nena an chaw pola damdoi siam chu man tlom te in an zuar le a fentanyl chu heroin aya alet somnga chakle morphine aya alet za chakani awangin an hriat lo line an thi pui ta thina damdoi nang nena an chaw pola wangin overdose an ol sam bi khle bokani doctor te chuan laboratory te satang chawin fentanyl chu amum le adip an lo pol le pol lo hriat thai antibok US Families Against Fentanyl report chuan thalai kumsom pariat tanga somli panga inkar te chu kumsang ni som pakua khan ama ni intilum le covid-19 le motor accident athia in fentanyl drugs zombie drugs ti hriat la hian thi pui tamjok ani anti Fox News chuan fentanyl le xylazine pol awanga thi te chu DEA report angin kumsang ni som ni atanga sang ni som ni pakhat chungin zazela sangkhat za som ni wasaria pung chawani antibok kumsang ni som ni pakhata US a rui lo wanga thi drugs overdose nuai khatan oma chung jinga sing ruk sang ni chu fentanyl drugs kai noi wanga thi an ni kan ti nge ani David John US Congressman Maryland 6th District USA chuan fentanyl chu na sataka khapado tlat turani USA fentanyl zazel somko pakwa chu China tangalut Mexico rama Jalisco le Sinaloa drugs cartels te thil ti ani atibok heng rui hlo tol rutu te intel khom pol pani te hi US le Mexico sarkar chuan a boi pui hlea epoch time chuan US Congress chuan lungrual takin fentanyl ti top na turin and Fentanyl Act dan an pasa chumi danang chuan US Custom le Border Protection te chuan uluk le nasazok le chakzokin US a thil lut reng chu airport seaport le mundanga dapin rui hlo tol ruk do na run puyan kal puyang tin an lo soi to nge ani Ben Westhoff award winning investigative journalist chuan China in fentanyl operation an kalpui dan chuin dan lawa dam doi siam chu te chu Communist Party of China CCP ten an kalpuya CPP ten subsidize anti thin ani ati Ben Westhoff chuan COVID-19 lo chuan anpu Wuhan chu fentanyl siam chuan mun puyani atia fentanyl le apol dam doi hi international mails express a tele consignment operation antin sa hlein an soibok ani engwanga fentanyl drugs chu lo lar ta viau nge ni ti tlem lo soi zuila Mexican rui hlo dan lova tol ruthin te chuan tun ma opium poppy atanga rui hlo zor an warin an ching hlea tun hnuwa dole ti rem tumna anasata wangin poppy chin na hun ramzau takte ti chiat ania chu wangin drugs cartels te chuan poppy chin na hun siam kher to lovin chemical danga tanga siam synthetic fentanyl chu hralle tol ruk ol samjok ti in an lo war chhota em mai ani poppy tanga opium rui hlo siam na hun pui Afghanistan le Golden Triangles Burma Laos Thailand ram in rina vela poppy chin na mun te po na sataka ti chiat alo ni to ani opioids rui hlo chu poppy pangpan hnai atangin thil pol lo natural takin siam thin ani a then khatero scientist and laboratory adam doidang chemical structure an siam suak le thin synthetic fentanyl chu dan lavinaru kin zorania chung chu mithlor nara hiblu emo amum le powder te in an siama damdoi dang te ang boka siamania fentanyl chu heroin cocaine MDMA le methamphetamine nen an cho pola achakina manatloma angol veya olbik ti ani ramro pui US ame po mi pui te le thalai te chu fentanyl rui hlo laka filim tur le nasataka do turin ma chak takinan la mek zela fentanyl chu mitam takin hrisang lovin ngolvein an thi puin sa ema film khur hle turani anti Sky News chuan ni tin main fentanyl overdose awangin miza somnga an thiani ati hial mai engtin nge anatna alan chu thin mi in khrechiang hok lovin fentanyl zombie drugs anti mai hi lo tita ang sela chutiang mi te chu an chawzoi ngoya thil khrechiang lo ri in an oma
hmuhchhuah ngoi te thok har sa tia ni kho khelwa om thut na te an nei thin thluaka boruak lut tur ti topin ni kho khelwa om na nein thluak ati che thei ani Fox News chuan Kensington Philadelphia chu chung opioids fentanyl wangin tomik bom thlak na hnuang mai na omani atia America ram me point fentanyl rui hlo hi an boi puina sa in an chiat pui hle to ani keini zo fa te chuan iti ve hlek lawang u US Center for Disease Control CDC chuan fentanyl awanga hi kumsang ni somni pakhata mi sing sari sang ni chuang an oma kumsang ni somnia mi singa sangriat an oma Sky News chuan United Kingdom bika kumsang ni somni pakhata mi somnga pariatin an thi pha a kumsang ni som pasri kha mi somsari panga in an thi pha a kumsang ni somni pakhata rui hlo kai hnoya thi sangli zariat somnga paku omin kumsang ni somni a in rui hlo kai hnoya thi za zela paruk point palei in an pung chhawani ati US Drugs Enforcement Administration chuan fentanyl kg tlem te pound pani point pani chu China tangin US dollar sang telin alei thei maya chumi chu lo ti danglamin amum le adipan lo siama US dollar makta duai tela an chantir thei ta ani anti kothlera ol sam takin chung chuan zuar chhong le thinani December ni khat sang ni somni pani khan Mexico rama Puerto Libertad coconut chunga fentanyl chu manchu ani US le Mexico ram chuan China chu fentanyl rui hlo ti top turin na satakin an renga President Obama President Trump le President Biden te chuan China chu fentanyl rui hlo tol ruk na ti top turin an phut veka ma se azua zapui vailen hlo ti ang main voin thlengin anasa tu zong din an soi Voice of America chuan April ni sari sang ni somni pathum khan China chuan Mexico rama fentanyl tol lut ruwa pu na nasataka pha in China Foreign Ministry thu pongtu Mao Ning chuan US chuan China apu na te topin bansan ro se aram chunga rui hlo wanga boina chu aching fel turani China siam ni lovin US siam ania fentanyl har san na chu US siam ania ti in apuang hialani Mexico President Andres Manuel Lopez Obrador chuan China President Xi Jinping hena lekha thonin fentanyl rui hlo tol rung ne ti top turin lo ngeni na phut to ani Voice of America News chuan fentanyl chu Xanax oxycodone Percocet atangin heroin le cocaine te polin bitam tak overdose thi te chuan fentanyl anti ti anin hri hau lawatia a hlauhawmin avrap thlak em The Hill chanchin buina zia dan chuan Mexico President Lopez Obrador chuan anram chungal drugs laboratories sangkhat zathum somriat pathuma fentanyl le drugs dang polani ti in China President Xi Jinping chu Chinese horam atanga fentanyl thon suak tu te chu khapati top turin angena chan le tani lawati fentanyl te hi tuipuya longin an tol lut thin in an soya President Lopez Obrador chuan US lawmakers then khatin Mexican rui hlo tol ru pol te chu firfiak zonga chechi terrorist organization an pu thu soin US chuan Mexico rama sipai tirlua drugs cartel hote bai mai tura an du thu te asoyani ati Mexican Chinese law enforcement ten fentanyl le meddam doile synthetic opioids deukonga an tho ho na chu ala bei tham hle ni in an soi ABC News chuan China na du chuan fentanyl rui hlo hi a khap thei nei ti in US drugs overdose thi tam takin fentanyl ani ti in hrelavin an thi ati ve bok Booking Institute chuan Obama Trump le Biden ten China chu sum ti chingpen drugs trafficking human trafficking dona kalpui turin China nan ngen fawa fentanyl tol ruk na ti to pandua ma se China chuan kumsang ni somni August thla tangin US te na hetiang lama tho ho na an lo nei thin chu Taiwan boruak awangin a chu chata ati to vekani ati China spy balloon wanga US Secretary of State Antony Blinken an Beijing kumin February tha tlo atum athul pha thut khan China hruai tu te chu fentanyl rui hlo chungchang po hi soiho puya tum zinga atel ti ani Chinese sumdong tu te chuan Mexican rui hlo tol ruthin pol lian le chak taka insiam tenen thokhovin fentanyl hi US an thon lut ni na puwa
Chinese Mexican criminal network hi alianina chakhle ani anti Mexican drugs cartels zinga Sinaloa cartel le cartel Jalisco Nueva Generación te chu an chakin an lian hlea sarkar me upoina bayati vak ngai na khelawani US ram chunga rui hlohman kholo na wanga thi zat hi aziak dan inang lo hlek hlek vea kumsang ni somni pakata aru ka rui hlo siam chu awanga thi hi mi nuai khat sang ruk zaruk somko pakua kumsang ni somni pahnia thi nuai khat sang sari zali somsari pasari omin heng zinga zazia somriat te thi na chu fentanyl chu pil dang ten ena ei polwanga thian ni ti ani CNN chuan kumsang ni somni pakata rui hlo odi wanga thi nuai khat sang ruk zinga mi sang khat za te chu tleirolan nia fentanyl wanga ni kumsang ni somni pahnia US Drugs Enforcement Agency chuan maktaduai somnga je chu damdoi lem fentanyl kai hnoyania chung damdoya chuan fentanyl polni in mitam takin ran sakor bong le adangte kamut na tan siam tranquilor jailajin ti chu nu le patenan hrelo ati US chuan China rama fentanyl siam chuak tu company pali te chu hremin a hrek to a chung zinga Hebei Atun Trading Limited Company le Sanji Sniper Kunjit and Corporation Limited te antela anni hian online commercial records ti in Facebook le social media an zuwa thina pu anni mizo nam tlem te namro pui nam thil ti theile nam chak tak ni tura thangmek te chu ru hlo boya tang lo tu le kan mang zo mai lo na turin mimal chhum ko le pol rang ko hran le khotlang le sarkar thlengin thei top chuain ru hlo do turin i thokho zelang u tun din muna chuan zombie drugs si Mizorama alalu lo ani mai thei tun takhi kan inven hun tur chu ani heng rui hlauhawm takhi Mizorama alolut pal ani vai zongin khuwa kan tlayanga kan in chan man lo hlawm hleang thalai puite u ti ve chin chak na kan lo nei ani poin in bum na hlawm takani ti hriai ni phim khur zelang u setana hian thiam takin drugs ti hi hlimna tluan tling beidong te tana beise na siam tu nun tinuam tu angin mi a thlem thin ani ti hriain rui thei thil hi a hlawm zia le atop chu za na le ahun lawati na mai ani ti hre chungin thlem na lo hne zelang che ole Mizo Official Channel thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawai chunga kan lawm me